Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm Dee, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Nisambul Venaka, se kwe ngona Vakaleleka ni nonda itukutu kwe na mbongi endendai. Lewe ruo na lewe bonua mai China, erau se siang ni watarai, merau bito seaki, karo bandi kibiti wabuniwai, merau ni bandi tegikina, ni siang ni tuko beirau na manumanu ni mate na coronavirus. E bandi tako gian bou, na mate ni tuo China, kina nonda bonua, ni ndua na sara bonua kina ndua na ndau ni bisnisi e suba, erau bagaritaka kina tambana ni mbula, ni roto e mate, karoba salataki meroka kuni bito shaki, kina bunga na bibonua. E bandi tako ambassador bow, ni ongo endua nga ngau ni sala e torubaki, me bukia na mbula ni liu ni bonua. E ena ngau nongo, e se warakitiko na matali buniwai, tukutuku mai beira na buniwai, e rabandi kebi rautiko. E sabi wana numio bow, ki bei kenda na liu ni bonua, menda kakuni bande otaka e sone tukutuku lastaki, me bakani se warakitiko, na itukutuku mai beira na buniwai. E pakarita na ministri ni mbula, nindina nga e sa wanta politiko. E sona itukutuku na kena sangai, me tango magina nonta bonua, mai na mate ongo, ia etiko e sona bonua, e mbole isarakina na bingarabi. Gome waka ni raoni tete na mate, e na ngauna e se kalile kina, dina nga ni semberni dua e na keni wata kilikila e laurai, kasi ni raoni kune rawa, na misini e na pandindike kabotoka ina thermal screening e barita na presidente ni songo ni tamban nimbula e na nonda bonua ni ngaunongoendre sartoka menda wasena duindui ni baka kilikila membalata na coronavirus ke na matetaka se flu e na ngaunongo sibenindu na rauna leuni bonua era sa mai lenga kabandita ki ni sibe ni bana undolu lima na rauna leuni bonua mai China e sa to wiritiko na mateongo. E bandita ko yo geskaran na buni bola tunde na tambana ni durbanua ni sibe ni rua sanga bulu katul na undolu na bola tar ni durbanua e sa soli rawa me tegi buta ki mai e na September ni mbaksa oti e ka okaran ni misini bo e sa bara rotaka na kena bara rotaki na be bola tarongo kana marro telenga na tukutuku membaleta endo na leuni bonua ia enda sabaka saltaki na leuni bonua mendando bola lewena babinaka na fomu ni kere volotara ni durbonua. Kinangito, esa mendita ki overnan kota, nandau ni bibatabuli di taumanda ni timi ni Scottlandi, mesa ndau ni bibatabuli di bo ni Flying Fijians, esa me sosiomita ki John McKee, me bakani sama idhava na non konitaraki, ene ka tolu sanga bukandu ni singa ni bula saoti. E bandita na matambose ni rugby unioni, ena nonta bonua, ni tauro toka ni mbernenga indewa, me laki ndau ni bibatabuli ni timi ni Clement, e barani se maina ambaki ronondol kaono, kina ronondol tinikaba, maina ronondol tinikaba, kina ronondol tinikabitu, endewa kina timi ni Scottlandi. Maida vekiri na Vakaleleka ni nonda tukutuku na kiane kuri, e rano na seman siseni na Radio Fiji 1, kina mbula FM, ni weding vinaka. Taki errere baki waku ego tani mai no wenga ngani beba materi taki menta do bata kavoluta kaborusa bola wayawo apini sararane wayawo malika batelagana nama kikira o ena mataka bo ni ko tiri kali minute me ono kina tini na be mataka moniti kina bo rombuka bola FM namba 2 na sere na sese ni recho namba 2 eviti